small like Shaman Fanny Kami Yabe, oh, Mashi TV and Olala me and your fan, oh, backing, Kamba, oh, Mashiano. Saga Berin of your Nyede Channel Yan the small and Yenu, or Debbie Niama, our one rasta, Togon, you shake a clack bay. In Jamlan Kabaka, now be a dog belly, a lepo, Lebunichina, Kotoka, Benya, who got away in the Bajamin Kabufin, Kawaka, capital city, and then capital city, Banya, if a mini, a damosho to bar, a Bajami, Kabu. No honey, in Kayisha, when if you want him by Ogbeno, that do for so, Betty Pau, je o machine, no. Yola Nime Name Melaka Jena Jamlan Kabaka, Great Aim Academy, passion and excellency. I made many feel mini, ni bo ni fame money near Yomo. Only she called to school no ko bile ba ni jomo mi bagbe ni le ba kanshi ni e tan school to me kagane ba feel with the bomb no ko bile she Great Aim Academy. In Kabaka me enterprise groups, ni the enterprise insurance, say tutun ye Accra. Post office, Donivasa Thomas High Street no. Jemejeno ne ba sha me no ye. Kefata ele won Jamlan Keba Keshin be mini. The Gym Bar and Restaurant. Ye no ko lile, no ko take it hill, ono mi shi. No ko ngomo sukulent the dead, no ko fine. But mo de no choben ka me. Amo me High Street no ono mi shi. Post office egbe. Nke after opposite egbe no ona gbe ni chon ke a Great Aim me ba na me. Ame mashi occasion. Ye gbe, but mo de no choben ka me. No ye no ko fine, no ko bright tension. The card the P, be not only Jimmy and Shimo on a quality, a dear quantity. And even I'm your Debbie Nama or Rasta. When can you buy Temaniamly? Tema you tell, I'm one meditation. And if it more, or I can never by me and me share style square, Jack can any you tell William on the king. Chemeji enemy in me feel mini. A show ye wa. Nime na me like a jena. Masu make ma femini. Ma yijara. Ma bashra. Kejin ya yijara ni ba. Menene. Eba shame. Tomoshito. Mi bashra. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Grade Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Grade Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade Aim Academy. We say passion and excellence. Ghana be the Mantiasio mi be fe. Ami penye kemba asaga me fe hono. O ya he struck we bona fe. Ni bi ni gba me ana woke amane bo aba from bi anyi ke amla lo bona fe na amla ra ko ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke chine ni fe. O ya e ko me woke akutu nkwara ma fe assembly members na asandi gba. Te ofilo ante woke police fui alo o che me ni me ayabuwa ni onyeno ke sana kan ni fe mo. Yeah, ora don. Inka police foi. Ke wo kwani na agbako ya bi ene. Eke wo saa wo.
ke wachu je ame pe popa ujin ke popa bibi anokolo ifi akwa na kan le won wa kan majanche bele na saniba na gbaru e titriji gogota ni hey ni ekole ni jo ami echichiye alo mi jo beje meni saga ko na chunwe ni hey ni ekola ma chunye ni esa alo ndi ko meni afe egbe ko manu nehi ele mi nefe o kapa ni gbe ni o asaga ni fi mu ato igbeja mi ko ti ba denke e ba nya bona fi ni o fe be ke ha ne ke ni fi mo ni asaga ni fi mo ba no da gbe pa no ka se me ki ne hu le mi ye o ma shi tv no Mbe ini odai afite kofi meji mo ni yo asaga ni fe mo na ochina. Hello lovely viewers, you are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Neo Dai Afote Kofi. Catch me live on Omashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man can mean share. Okay, she died in a Kenyan children. For you, be a lulu, machine, or what to him, Rabu Mishi. Some bono, we catch a balake, Saka for she gave no Jim money be an Isake can and Yamashineka, no near no fair, coca, fan, Safu, Nekaji Bonisa. You are Kashi, I could like a mini, Okokate. I'm a friend, I'm a bini. Chekumi. Thank you very much. Both NPP, NDC. Or will belong to one country. That be you. If they are finding grievances and those things, they don't understand themselves. Oh, why not? They should send it to High Court. With Omashi Morning Star, Niji Omashi Lebi Mlamie. Okay, stay informed, be entertained, and inspired with a dynamic team of hosts and experts. Yo, no one need me na me na me small of that abi feniga me yo be Omashi TV and Oshkobe ko ga madanye shimi anye ga mini o nya baken ya Omashi no Oshkobe ko de bi ni ama wan rasta to gbonyo ni she kakla gbe yi won wi no ni baba na efe mini na ba eja ke bi ni dogbele ele kolebu nke ngme na mi share da eja ke kemi kwa social media be ni mi na ke tema bi tema youth amo mi tete shin future MP nyenu enu ajole ne fata yale ke boni efe mini etu efa ishi ake e ba fe bo fia bo nde ba nyin fe ke ya gan adanwe no ya ke mini ke hwele mu ni meni na meni kanya yu kanya ba ka be fi okomeri no ne o ne kanya ba yete ma meridian e na ke
Inkeboya nu, inkeboya. Abacha no nwe eyi no chamo ahun kebachi bia ne Meridian over Sode o ha pa na amamu na emamu hie e ba chamo gangsters ke me koji ni kabo yo ne asomo e gbe plug ko me ni iyan yake be mi na ba botemi ahun ke plug jini dia me ba tepo ni ka me depo nka me baba manja no ma na me e sha me to mo shito jagan ko mo ni nkwe God and me in the keke. He can't tell me be fair to show. I'm not tell me blind be a teaching. Future MP. Na down low. Na yellow can't tell my youth. Leon. Nke nye no ne fe mi na ke san ma sam 200 ma 200 ma le ko ni ma jenshi na flyer ko na ke mi tema Meridian is not for sale twanke tema youth amento na make mamu fe ake ona from the youth of Tema. Yeah, but come on, Tema Meridian land not for sale. Stay off Tema lands from the youth of Tema. Chonke, ene Tema bi denche. Tema oblanya bi, oblantai. Na afe mini. Afe ichokombe. Ake, abakwe bone abafe. Na ake na nefe mini. Ake na ne amashi. Bone afe. Ni God angbe anya femini anya ko mama papa na ebu nyeme ani kanya yu ne njamna nke nyeme me come holose whether it is politicians in jail kete ma traditional council say mokonjio wole me ni potin ni holose nyeme ala na yolo ke atema yu te inake wanye nu efe shishramu mi akwa jen egbe na ke Sunday bani chwanke a femini a Tema Meridian na mashi na abandon le for over decade of years ne mane aba for a fence war na je na aba for fence war no nya wa bia wa ake many fence war ale na for for fence war na ka ba ta ma no atata alo for fence war na ka ba kwa no chimu gbachi anoto alo for fence war ni no chok na ka ba gbe building na function alo for fence war ni me ko me a shika jin e wa me kotoku ya mle la future MP in na videos ni na before nkele ba nwe kan no mo so ma ke wo kwa mfoni ni jeje epo wonyenu future MP wanyenu nke ke atema youth fe na wielo le den che fe na nikete jeme nyeme na de me nke ngo cha mo ti o fan nya wo ku de nche wo kwa wo imbe mi wo ba
whatever it is. I'll talk to him myself. No channel to farming na gabon chokwa ingwe mi no na no ni ya no eje wonye nu ke pene no kokra eja ke yibi na atawo na wo eje ke akwe na hin e ba fi no konkolon no lele wonye nu nke ise fake call le before me nkele ba fun pan no before me nkele ba fun pan no nyeme you think this is the time ni gadangwe you tell okay we are proud to be God no waka woni the chi or chichi mele I'm a proud God dangwe I'm a proud God dangwe I'm a proud you being a proud God dangwe many fear about proud God dangwe God na no ye God na ne anana la ke no ne jake cheme bu abake dun yefi dun yefi cheme nyeme nka wo nyeme se ko na efe investigation miss money ole masuma ke wo ko e call efe mo ke dano se mi den chekele ba an kan no ko ni kelana sajin bi mo 11 ko me ni wo ko eni sane efe ma nya wa kwa be mi ni efe mi ni ebi contractor sane ye phone no. It's not for anybody than the Tema Traditional Council. So I really want to know who give you the go ahead to work on this very land. That is why I'm here this morning. But then the most seriously, I really want to know whoever gave the go ahead for whatever you are being done. That is what I want to know. I am giving him the order to stop whatever he's doing now, and then let me talk to him first. So you better report to the Traditional Council before anything can be done. Other than that, when I come and something has been done, I'm just going to come and dismantle everything. I'll talk to him myself. You have website to speak, as you said, the Traditional Council is sent, and then whoever has made a mandate to be helping. So please, I'll ask him to stop the work. So I want you to talk to him and tell him to stop working as with immediate effect. So he will take the orders from you. So please do that, and then I think I can proceed with you. Hello. What's up? Again, I'm all here. I say I try you and we and come by 30 pillars. What's it? I'm sure I'm by a set to be a baby one cent and shouldn't buy an okay. Yes, sir. Yes, sir. I'm Henry Oko Oninku, youth spokesperson for Tema Traditional Council. It's not for anybody than the Tema Traditional Council. So I really want to know who give you the go ahead to work on this very land. That is why I'm here this morning. But then the most seriously, I really want to know whoever gave the go ahead for whatever you are being done. That is what I want to know. So I am giving him the order to stop whatever he's doing now, and then let me talk to him first. So you better report to the Traditional Council before anything can be done. Other than that, when I come and something has been done, I'm just going to come and dismantle everything.
Yo, nkwala ife ni kabi obi omashi TV no mi anye fe nya ba ken shikomeko. Be lele nke anokwale ona anokwale jiofu. Ni njamla nke nya ke dun yo ni dun yefe. Ngo cha mi otu efan. Lele be wodi enche wonye nu ani di spokesperson. Kinya youth fe tema youth ye traditional council wonye mi ya panu. No masuma ke kele fon panu. Boni afe ni wakwasa jiye boni eyale han ke boni etele ke informations ko komele nwe no chame nyeme ngota mi otu efan nyemi ekpanu hello nyemi oyakpanu ogba ekpanu mi abomanye ya ke no fiano ye ojogba ye ofele dromo na yo Aboda Grega Meke, ni la Jefa Jam, ni we are no nele, Wakaka way out here. If I get belly bone with tower, she knew where you are, and Bebe Chomake, the Kukuli come on here by your watch, Jenny, Mishmake Bakamone, no fellow cutting Yetema, Nika Wood. Yo, inche. Kenkle masumoni obodiancha ochogba kian to ebola ife ni kemi yobi o machine no. Yo, inche. We were doing Kumaka, Kanama Chengba Mapamani. Yeni kwalo ke table ife ya dimbe ituntu na jemi ku maka wo jotu tu bi pe na ke wumi kenye mi akweli awumi Henry uko uninku na wunye mi akweli Henry ta akweli uninku nincho uninku na pe mo fe mo ni lika kusundu ba yake uninku ninche ka jinje tema ni aditi ashalu wo we benje usu uninku wi shi akometu eno to pa akometu eno ndi tema Yo spokesperson agbeni won ko ba tema youth association ni yo tema won am no le mi kwete ake wulumalo secretary. Okay, yo inye mi nyanu lele inake youth te shojogba aja ke code mo ekope betema youth afin na odomo ka no komi eje okomi shimo yetema youth afin na Meridian wona ke du chumo ko ya no eje ni oto akumu ni blikomi o fa ni ojo oto engba fi o ye Oche na ke ake ni do tema fe na ni tema bialo macho ibene no manga tema fe mangralo amone tema obe mache o mache de como fe akuru kami usule sana wo fi get to le fe wo fi fe inke bu amone mangralo ni adeti agbo iji enyo ni kwese akete mama che fe kwelo manga ike bia fu fe ni shipi amaso bunu akwa shon tema shiki fu ike ulo meni o tema fe mi ba mo fe mo di mani kwekene akone tema youth association ni jo blind ko blind ni kwani tema ndo ba no president when you need Abraham ke wulu ngalo ke me ko ni fatai fe amon ko ke mi ba bi mani cheme enye me ke so ni ko mi yo mashi TV no e boni ginule e boni ni kwelo e na ka bebe ji boni yo awoni wo cha mi ni ba ka ni ha yake ta ke da me ku yi ke ni ba te ba fatai be na ke li wo ji wo peli ni ke je ke ya ke je 15th century ni ke je pin kwai ni wo ba to ye pin kwai ko ni ahun ke klikeshi e ba sho afu ya na wo ba sho afu na 1504 woni ke bu ne hini mene ani ni wo de woche ni ti ni kenkle ni batu da jeme actually ni age kwa instrubi ke je pin kwa e jeme batu e ke se shi fe bada ni kema be wo ba jema ko ba jeme ye mi an kan ya kemba wo ju wo ju wo yi wa fi wo ju wo pele wo yi wo mo wo fe no e ma mo ni na cho be ri ni ke bu ne ke afi apeko me wa ne un pa ke Yumai afi akwekomi orai ne uzumai kuzo mligi 1950 se ni wadenche Ghana pema hii nyolo kenklemo iji osaji fu Dr. Kwame Nkrumah ishala shinke kwa inshu afu na inake ayetako adi habo na nuwana habo ya kuunye BNF kembuti istingano kukagwe ni anie tema jieni bakwe disuake sanuwa fi habo yanu kwali mimi ni Dr. osaji fu Kwame Nkrumah baba tema manche ni banina mabianie atole ni ajete ansa nukinyo ibanana tema sakumo gulo fo na chule numu ashe ku fini dikenklemo ibanana himiji baba wo kama bana kwele ikacheme kamba kwa buri nyeshiko yo beni teyo nyeshole na de ka ofi habo e bi ba yibua yo masuma akemi akema nyelo matu iko pote ko mahanye no gani abajite mama yi alo tema new township akeni ile ake banana me wo ta fla chefa wo to ma fa adwani baba mamu ishia yi wo to boni gabu yo nenche uyo ne ke gabu ye ko yo mamumu na kwa ni gabu shia chane ma here be sure no na ba mo do na to le development e ka ba ma ta baba ma mo mo
when the money down there. See, I can work with some fame or he jeme. You know, my way, jeme, that touch of one way, jeme, what that case I fear. Where I jeme. Yen I can jeme go fund because for a kebab fair in 1950. About my Meridian Hotel, 1962. I believe that happened. You were jeme fair cashin, like a tunia, what I'm running. Get the Macagana fair. Yo, inche. Meridian Hotel, and you know, you're winning. Me, now, but not one like that. I am a Meridian Hotel there. You know, you may, Jimmy. You know, after that, I feel again, about that minute. I'm in one. I'm going to know to the possible acquisition. Like a Kashikogi, like a mamma. I can give my way again. Did you my woman that I finished in your nickel? We are young. You won't really go on a hotel. Many who that in that I came to be now, but I will tell you, Banana. Now, we shall like I give my word and Jenny, Papa, she came back. The one in many go like I will tell you about whenever fee, extra payment. She and qualified the Jackie will tell her she was shot to it. Anyway, he may you know if you're here. Maybe you will tell you they will be like a Kusu, many nigga young men won't feel like a Kusu. Or can you tell take a fat? The Jamia he came in many Palaka Tanaka Shipon Hashipon. The Mugu back here, I came by a Hashipon, but I'm not going to plan each other. You want to maintain you to school with the taken a walk at any shadow to it. Someone who have no total Tabakusu to Bang, what we have a woman who can claim. You know what the Shonen, what the Jimmy Casimo, Nisha Jemme, and I will be by the population to our for war. You will live on the Gashipoyo. You said, Banana for you. One and a half for war, Betty. When it is in Bimonia, the number 2 to I get to know the true. A gay contractor, a batch of antique we have it. You can have a come on in your mind. Then you get more by your pillar. Now for the blog, it's a make any bit of party in Buffet. That I did one make a waffle, and then the French fan, Jeremy. You come to the machine to it. Don't tell me, only can be worried about an athletic contractor. And yet, about 2 to Nikkei, like a Batura, near Jemmy, Nigella get them on. One in Batra, me, then the traditional council of Passion, Yakusuna, I may give me not be Limash, I may give me not be Limash, I may give them very little. Makatema Mankalu, Nimankalu, any banana fear my woman, and Nimankalu get a little good Jamina, but she picked a little good Jamina, in Baka, honorable member of parliament, Videntian Neutral, honorable Isaac Ashawampi, the Kelly Logo, in Bakamuka Tema Development Company, you will like to treat DDC Tema Development Corporation, and Mamika Mileno. Eh, back when I friend, Dragononi, I know Malay Kokra. Now, we will not be made in you, Nikaji, former mayor, many you in your county, Honorable Yohani Amashi, the Honorable Felix Nimensa Ananda. Nitwa mene fe mufemo kevi ku America bile no ko nigemo kama kumugule no ko meni twane traditional council MP DDC DMB ke former mayors ne wona me fa America bile no ko be meni ni tone ni ba makubanga yiye tanu kwale nyagune kani ne ta mu kumukui yana bila ka me kwanu tumo meni twane hinne ka afi nyuma mani many trying to move for me by Jimmy, or honorable member of parliament, by Jimmy, or mayor, the honorable Felix Nimensa by Jimmy, the traditional councillor now, I don't need to say I wouldn't be by Jimmy, the assembly member, Dino, the any Meridian, you any new one, a assembly, you have a area, assembly man, and away by Jimmy, I've been a war, you know, the money local by you to Ganya and Abuamo, you can attend to a Betty Mohammed Elias, not in a council. Assembly man, the only way you honorable Agabi. Pay by Jimmy. In fact, Adamon with the Famon week about your contract money to 1 year. But he didn't look at that traditional council. Okay, I don't need you. The family is true one in a market or call a traditional council. Well, only the boy, but you have to work a little bit like you make it happy. It's happy to the captain. Or family can get what you wanted. The exam will be the guy. And I can't look at a crash car. Yo, Enyanu. Yo, Inyamioko, Oiwala donc, Osande Mingblam, feature ya Shambo, no.
Ashidani mashimaya shikome konwe mimbi inyemi ake lele okano me traditional council no chio benka me ameka me leko member of parliament ni ojin ke leko MC ke leko assemblymen ni na kan popa no ke ameleko na ka pepe ni ankwale poncha me po aka me banye mishi ameka na me ke shwa be ke banye plitona ka mo mo ni ba na to ma bu ke ile ji wo many na ko ye wo dati iye funu e tinde take no ni di sheku no binu e do ba na me ni chede pe na be fa be do mo jeme na me ba site bi wo to anu kwale ni magolo yenche na ka je me shipo abla luko ni ke ba ma di ayo no ko no tole acquisition act ni to ake gbeja no ke e wale ni abla lu yo ake ke ba ko no ko shipo ke tu abla lu ni siko ko act mi no we at section 3 to section 4 le fi le pa ke yi to na ke ko shipo ka ke ba fi na ka yi to ya ba no na ka shipo ke ha shipo chete wonu na ka actor wo do mo ke ba fla ke ja ko aka ke ba fi ne aha abla lu ni na ka ne hi ko bi mo no depend wo go pe ke ja ke anwo wo ni aha wo ba o fa le yo na kai we hit for lambo here le gemele ke san wo ta ko wala se na ke ba je me here o ba fi na kai no ni tule je ko me tu chi tu na ke ba yu je fe ni che wi mo ni jo ke ba ni na mo ko ta mi ke je diga abia su ma na fe ma je ni ta ti te ko juru mo ashi mi kon aka mi ke je no mo ko bu ko ishi ashi mi ko aka na ke ja dan ku na to mo ni bu ti je o fe yo ma shi tv no ne na ka ke ne ke wi mo ni fe ba ti fe wala wu wi mo ni ni ko je do ko le shi pe me ni message ni me send on bigi no no fe ne o ju ko so ye hello gbe fa gbe ke mo gbe fa gbe lo ni sa ji ju pa ndan ya ji de ke ta le shi ni ma fe ne ke ba ha yi no bi ko ko be fe ni ba ge yo nyemi oko kayo chui ile ake ene chumo ewamo ne shimo game bo abeko na ka mi ni kaja babo tako ka jeshin kote ma mi oba na jachu otele ni bo fi abo ni jin jele mi na yo ona anokwale no ni jo anokwale ni jo in craft ya male no ni ngon we wo aka ni lele oko na le mashi ke atema youth ke ga dan gbe efe o fe che ma wo den che ba job ni ba fata abo ihe ya ke kumya mi bi fe yo se atrakpe onu be mi alon tedi fe ni ba fe ya ke bo ba na ka alon tedi be ne ba ele shin bo le bo e o mu chulu floor mi enyemi shikome ko mi shibo kan nke oyi waladon shikome eko akeni inchabu onye oke inkwelo ke intwebolo fe na sandegbani o jale mi ficho ehawo o radon shikome ko nyemi yo no nyeme na ne menson lo ablade abi nga o cha mi o to enfan be nyenu ko eji menu wonu tema you te fe na yelo na come on ni bi to producer ene share bo kaka video sa flo mi shi bo ane ka se din ami be na me to na me du na kota ma meridian shi ton when I want no money dem trade fair aji wale many jaji trade fair awo aga sa trade fair wale many sa what action again one market Freddie Blake e wo kume La Palm Royal Beach ke ami ka te wie ma ka mi tema meridian no ba na ne afo fence wall ka fo fence wall no akoko ka fo fence wall etan akoko shiboje ko nyanu oko nyanu epene dabi akelele ne to efaishi ake edumo shikiyan te manu ya ke you te ni ji oblind ko blage oblantai ame wase akpa ewo enye ngono kokoko ona footings kan bi na afie enye ahon moko me ahon no ni mashikplete ni moko me no ba ya mi ahun ne nsole mo ke fa pa mo pe je ake wa na meni eyo ni na mi ye meni ojo twala ita flat ojo twala dulo meni du oshin na me feel on ke ju ke fun ni bi e na me ji no ni ko de bi ni ama wan rasta mba ye mo ba ke sani mo tota flat into ta flat nke mi amale no ni ngon na je do ko apani anokwale no ni jo e fi amale no ni ngon mini no ni awa wo ya o game wo ni ke so ba kolo wo ni bi
Onupa fun onupa ni traditional council ne lake eyemi. Alo onupa fun onupa ni yetema. Alo ye gadangwe ne lake eyemi na onje. Ne gadangwe famo bi ni kometo. Ke kwe na yin. Ke kwe na yin. Ke kwe na yin. Bene sumole na kanjibo ne banale. Bone sumole na kanjibo ne banale. Ni min kanya makanya ko ake atemi ya na meni holo ni nese na me ho ni na yosh ato na fe ju ke fun ne ona ame ba na bo na yu opempe han ni mi nkoko atomoko ke yin foko moni ba ke jayo moni ba ke mefun cheme ji me no na meni wonye nu ko ke chi ebe nke ame mfori ji me no na je na atula me aka me de ncha me ya me o ya ke ba gen chu aka mo me ka me le ko na me le moni poten ebe fu offense wo mi ka ma ka ni wa do ama me ra do ka me le ko shikeji ale no na nye investigation no na anye ni anshipa mo na ya na aka mete moko ye mi yen na ya na aka mete moko ye mi yen eminte yen enye hele e ba na ke enokun akobe you te fe teshin ake no ni ya no etema amesumo nyeme eno ma na ehye mi na ka sani magbele phone line say bona fe ni kwolo ele wanya atwa na me twa me gbemu the quest media ni di gadangbe eka mini ni oko did a good job eka oko ebo amode nwa ni di quest media gadangbe nyemi eka oko ebo amode nwa ya je no nyeme ona ke esani wona wolle ake jelemi na yo ho ko ke kangale be ona me wo many all say na me feel ni big boy yin when na yo dogba because ona do yo ne cheme bu abekwa ke dun jefi no feel no ba fe do mi ba ba kan le mi na man fe ba na nyeme ngbele phone lines mi ni jibon wo na wiemo mi ni jino no go ba wiemo ni na 027-432-4331 027-432-4331 kadio kami yebe o machine no bombo amade kono twa no chojo mu ye no ni nyenu oko afe ke no ni ya no ye je no ni bo yo wiemo ye wiemo nyeme eji ake mi kanye ni makenya ke grand me ke ba anye je mi agbo wan rata je mi kometo ni je nyenu oko kometo Shimo minkabo minkabo God and the woman men work what's no me osino jimi la yo jimi mi ofemi tashinjo mi ofemi no wa no ofemi manjo ofemi no wa ningojo kwa ofemi prom yo ofemi adanyo je no shimo mimi actions speak louder than words no jini blofo meke akanu ba fomo na jin no mo jino ni eyan ni lele be she mi gadan be ba ko mi papa ni ba bu no ewo many feel like amba na me kola na me yele wanya me ka me ni ji ka me na ji fama mo mi na me ye dabi wo ba je ne le aye shie do fe ni ni so shie nula ni e do kakatra como ka try badge no ne she gadan be bia na you tell badge no ne she wokun bleu han ila cheko wokun choko han ila cheko koka wote boni esa obanna le bonna sa no na le no na ke nyanu oko epene ejake keke na ne machine ne oje ne abanya wo acheshi ka agboko ne ba nye ala kale ya man se ko ni ajo ejomo e ba nye awomi ko ne fedin ne femini eji eyin ejen ninu chumo aya no shimo akeni gandan we ken tui no akeni tema ken tui no ewo ekwe truck penju na ban le se como body le de jete ga wale kwa ko concrete dynamics ke mortar dynamics shoba na ke pillar se da de jinye 4 na ban de chile fe po ehue Crowd never boy coffee mo ne ke contractor e bomo de ne hani work sakpa no chumo with immediate effect. E name jino no water wo.
ni ne me ebu no ya pe be nyeme nya wo na wo li ake lela ke gadan we ba hin le gadan we ba hwele lele ke klatelo pele bo fia boni jin e na sho won go ba hye jinkin ejake wo ji ma fe twi Greater Accra wo ji ma fe twi Ghana ma fe no na etwi ni nyele ni ka ji na kan twi e ka twi e gbegen be ni chomu fe fitie Greater Accra Ghana we wo ji twi e nyeme olololo nkan gbele pan 027-432-4331 027-432-4331 o ba nye ni ko ni bon wo twa no fe mi ni o chon ojemo je no ni te no ni tema youth ameke tema meridien not for sale no obo contractor no feel like alo obo shikache no feel like yen no ko sha won je ma abo alo akede me abo no contract no ko ato no like gbawe zero zero o shika rete aje ke yin no mes ya je no abinyomo ni mi sumo ma chon egbane no ni ket ma youth fe ake je nkemene yue ni nkemene bebe ni mene je nyanyo ni mene ama me je best egbeke di bi ye je na kan ngle twa mi ne nyeme je na kan ngle twa ne shimo ngle twa mi na yo aya ngle twa ko ni ehye be mi no ba ke onyemi kwa ake nyemi mene na me fi eyin na mbaye wo ma fin awi no eyin bo waka wo bake wo differences af fa kon wa kpo gan dan we kenklen wo kpo wo ma kenklen no jino ni eyin yeme no jino ni eyin ehye no na fio meneme je ne kegbe ni meneme ne kegbe ni meneme Newton ni meneme Oton ni meneme dabi akena kan ni bi efa afemi apasa shidan kona kon noni manu noni wo cheme woni ni kanso wa meka woni ni dada o ka shishu me nona meka me laba ton ni mene ato na ka wese misi komen constitutional law jin komen na fe ne komen favor me komen favor me komen the same law no eyebu amoko blow afetumo constitutional law na yen gan na afetumo ayen shikache manu na yen oyan fu anu ona no be pi afetumo meni beloku amisande ona amisande fa na amisande ngon keji atemla nye je no ko na menye wo no ba na ke meni ka me nye no ko ebo da na ebe neke atemu wo ni jin lala nyanu di kwa media gbawe zero money tele kwa ike mo shika ne ya pay gbawe zero nyanu oko beni worship kan ko tashi no kwa na oni ne be san no le ake tomo beni cheme ko me yu ake jomo e ko me lo mo ni e ba ni abale na kan no jo tiri mi no ko pene pe be di se akelele opene no he awo mi na ba hon because many year for kanye na maintain Meridian hotel kept hotel ni ba no come on so de aboni oje tema sen ebesuku we sen ebesuku je no ni missionaries bi kan bi wa mo na ka wo tema two basic school ke tema na jeno crowd no nke tema sen de nche besuku sen de nche be hospital sen be ni bi coming ni na kan jeme abanya kefi ni baba se na mo baba se na mo no e wo no na kan private developer mokobe me nyokome ya meni na mo ewo ni ede chaje na wanya wa pay fenpo akeko mba na pay ko fiofio du ka fon na kan so di bona ka da gbe bi ya
chinyeme mawie ni mawie da ake be pie wodienche wosumo na ke fio wodienche wo han de baale na kan me ne amawie ne anyenya me kome na me musu pese amedio ne wole ba de musu se ne ba o se ne loko fio e ba dun shini ne ka bo ba bu beji kome wo aka bo de cha minisani ni ne poda ka fe ka ja bo mgbaje bo mebe no da lenye ni nwe no ba no ka stop it no fe ne ke no be na no ko fie ye mi nye kwa kun ande dugbe agito gbo wie mo fia mo ni fia na kan ka be nye kwa me na agbe be ni fia chaka manya eja ke bo fia ake ke no ko ba yin o personal interest o be na o ba chi akwa ejeme ona agbe hu jeme no ba na ke be pi e ko jomo na chon je gboyan je ayo ajion shigajo bi eni ko jomo ejion shigajo bi eni nyeme tem wo famo wo na ji won atin tema youth ni ma ajo yin ake lele nye heleshi ni nye na ake ni bi ya ni we sama akon ke ba mo na toile phone po na kele yu oni na ba yu mo ni mi ni yu mo nu na yu Pacha boss ofre obi ba anu na osi ne de we bi ne no be mini no ni kwe ga ke fa kenye ka onu akekenye ni wona wa ka ble kuma ba kuma wo shi bia ne le wona ke able kuma be ha me kuma wo yi amen komo wo denche amen komo wo able kuma wo don komo wo chimi no ba le na kan feje wo denche wo nyemme ona meni wo na ke wo trust ami meni wo na ke wo he ami wo yiyo ne ke be meni mo etoma me kwaku atoi bina akon ba afili akonbu be afili ni woni e fi otomo nu ojugbo onu we ba gbebo bibi nyeti aronye ba no ni ba bo mamu chofe mamu fe no ni ba bo mamu fe ni popo ba na ise ke no ni mamu fe ba na ise along majority of Mambi ba na ise nyemi teno ni ji no oshuo ona no what am pi ona ke tomo David na ma wa rasta o wa tashi e ko no ba ya ke na ke ina beni ini yeli wa mi ina beni jenjio mi ina beni to mi because me fe age beni bi an Robin Peter to pay ponson follow ni mogo ba mi loko le fe ni gbonjo na ke ina yue mo social media hello akeba ni ma yue na ami loko ni ka yue fe still ni suma ke ma yue le o ben fe dabi come on ama ke bologo china kutoka yo ni gbenya wo kokoko china kutoka bo fe bo na eji han gbe enye ke na nyawo mi kokoko e ko la bu aju ka fun no di ochu mi ni ai dun shi ni no di bo no jinno no e kon chu no she ko le wote ame ko me je nu akata kan ka chose wo no wota ko shipo nu wo ba dun ipo dan e ja ko wole akemi ni e ke wo she iku ne je no ko papa le hun nyeme nye awo ko aje mo jogba olololo nko ba nu twa ko ni bo nwo tun jo mo o nga wo yue mu no yo o she wo yue mu no yo ke ano ni nyeme tema bi ne ke aketema meridian ahon ahon ene je manji acheme ni ka ahon je MP ko ni ka ahon je political party ko ni ka ahon shi youth tema youth temo blind ko blaya bi ama me ka ahon no ewo ame youth afen spokesperson ni demo ame no ni di nyanu oko oni nku enri ye enri oko oni nku nyanu e ka mi ni gbawe 0 o mo na ahon abu kai mano chino ye no awuse no ba na ke kumo no na ka wo pile se po we
pile se no na chila shu abind le for no mi ona ka mi si concrete e ga mota jin e na ga nye kwa ni yo nyi nye femini ka pa no na fio eje ka pa no na fio eje wakanye ba fe sakasaka wakanye ba fe gidigidi bromo na won na to contractor le che na ke mani bia na ngon na po be mi ni be ni gbo ko menye bia na me na ke lele waka bulu wama gadangwe bi wa eleshi ni wateshi ake bia ne na kan ni bi ye wakpene don e jaka wanye ni wa ba yele na yesumi kokoko ni kaji boni abale ni na kan ya le chwa ke wa cheme ame ba hia me se ame awo ame hia me se ame awo ni ti ame hia me se ame ke otin agbele ni ke hin no ko fe mo don de fe chaka manya dana hia wo dabi wonye wotashi ni wokwe wonye wotashi ni wakake wo me ni ni afi basa dani wo fomo na jinye nyeme kokoko nwani nye na ake wo fin wo teshi ni wo kemini wo pene don no onye nu enri oko e no de fi mi nke mi shile kon ni mi shile kon e ko ona ene meji no ni suma ake mana mi enhwe eji ake kaka sanoko na eku e mana nyeme yute ona isa so men yute wo sani wakake wo awo mi shi me ko mun didi ame musu a didi musu se na aka ya wo mi o bana e ba o se kan ale loko fi ono e ba ge oko chale wo de che ni de wo che mani ni de wo nyamani ni chale na ni de che na chale nyemi bene ale na o gbo ojo ni chale no ni jiga no ni je na ame ama kwa me je egbe o wa na fitele ngene mi bibo o wa na fitele ngene esando no le ake ka gbele kon yin o ba ako mo ko crack e be ko etu chese no ji ono no ake no ji ono ko yin no kra lo jogba ekole ngene bo fila ko o fele keke shiwo alo woseku ni no ba jo hingbe mi no ba to wa na no ba ko ya ke indele ne kenku ko fele jogba no ani cheme anu wona wole ake mi ni nle bele fe mi e homo no eje ni mi nje ni kan so akocha akwete ko che akwete na mention egbegbe isetan de ke pete yin e ma ga mi ni beni bulu ba le ni e waletan beni bulu ba le ni e waletan yeme yin awo hele asibia ni ni wona wo le ake keji boni abale na kan ya le belele wo se wa shise ka shise te wa akra le tin te wa yin le tin ni te wa fe le tin ni efi o manye ke ama mu fin yeme ni me na me inkwalo efe ni kemi yo be o ma shitivian in bfab chidani machine ma ya miss mo makama wo gadangba youth fin to emi ake yeme kan mo gbe won le ke wala ba ke wo before next year 2026 wo ba botemi ahun ninu mo ba ke ba fe o dromo kan ni na 2027 yen kan mo ke ba ke wo kometo esana na chake mo vulu ye gadangba hi no fe je mo ko yi shi wo youth no chema me yenyi ta flat chema me yenyi court traditional council me yenyi yo din parlementaire MP say be na ka ko fata efe podent ame yenyi ame ifafe wo youth because am not on no podin ke bo you on ko ahye kolebu elect man follow pu af court maternity o me bia ne no come on
Como ko kwenta mo wana ke atwa 8:1 keje 8 o'clock ke bana kan 8:1 ka ba bote 8 pu afofo e bi baba o akeke bi baba o to ake another youth generation ba so ba no be na agbo afo chi bo fia bo ne ba fe apodi nche many dollar ko yi fase many dollar no wo nyeme ni ha wo dwemo ni wo ha wo yin aka wo hyi ni wo na wo le ake gadan ye ke ba yin ehin le fin e ba jemi nkebo ni wo ba ko tu ijono ni wo ka wo na mi ba mashi ake ni e ka yin ka yin wo ehin ka sa na afi aba afi no de sa na afi o e sa na afi o enne jinno ni ba ni gadan gbe aye yin ni ko ba makapa na ebu ni me na me kwa lo ife shikombe ko madanyishi akenyekemi eyebe nyanu enri oko bo madaboshi ojogba ake ni ntwabo lele oboy omode opi kikole ni ojwa wotwengbe san ohanu wole boni ni bi femini etele ehan yejeme inkole minda mo fiamoshi cameraman in producer MCR minda mo fiamoshi o mo shi TV bi minda mo fiamoshi inkole shida afi mo fiamo no kadin gba gbe wo ne ke wala ke wo lehun be ekoni shi madanye to ngbe fi o dan machine ya maya ake ina no ko hu ye social media ni the 28th of October 28th of October ake grand traditional council a chesande ko again na ache committee na kwesanji ami ni dikia na ewulo mo sandi na ewulo mo who is the legitimate na ewulo mo numo akwa mensa allo numo la kote ado awushi ekole wo so no jinoni nke baba ogbenu ye Asia bueno shikome ko nke ba ke Great Aim Academy passion and excellency ameji many but ni femo ni ne enyomo ye je no the gym bar and restaurant aye no ko lile no ko take it lisande onomination so share bi bọ́ọ̀lì asáàpin mi bọ́ọ̀dì manjeke wokucho mu fin ni me na me nsun ọ̀rọ̀ kejela market obudu ka gbe adanshula o de bi ni ama one rasta to gbondu mi se kakla gbe yi nke mi ni lo pf ami shimbo e se wule mi dwen lo ye mi era don kemi kwemu